Кстати, сегодня придет друг Адилета. Ну просто приглядись к нему, он очень интересный парень. Зачем мне этот взрослый ребенок? Я ребенка не хочу даже. И мен үшін жөнделіп танышып қойшы. Çarpma al bir dakika. Al bir meselesi. At stayın bu ya. At. Sen hazırsın. Стойте! Балаң атын кім қойын отсыңар? Белек Адилетов. Адилет сенин жакын досуң болчу. Апасы баланы жаап калыптыр. Опекунство боюнча сүйлөштүңөр белем? Адилет менен Малика жетим болчу. Бул жерге сиздерди ат жазылган. Bizdi. Günde ушундай болсо биз ким болуп кетебиз го? Мен ыргытып берчү. Биринчи эле күнү го? Оған вакыт керек, нерв, жоопкерчилик, акча, стресс. Яна неге бизди даярдап койбойт мындай? Биз өлүп калсак, сен биздин балабызды багасың максат деп. Малика Мәдилет бизди жөн эле таанышкан жок деп ойлойм. Алардын эң мыкты чыккан. Может, бизге деле кеч эмес. Саған мне барлық нәрсе нужно olur. Спа, йога. Оны знаешь что? Маркста жұмыс бар. Тоқамай, мен түсінем. Сен жашауыңды көз көрілер. Лера, сен олан тағыр? Бізденші, ешқачан жақшы ата-эне шықпайды. Түшүнчү ошону. Бала деген чоң жоопкерчилик. Сотто баланы силер менен калышын каалабайм. Эмне ушунтой эле бирикти алып кетип калышабы? Хотя бы алып кетпегеніне аракет кылалы. Енең тұрған тал...